Hajde da razmislimo. Da li postoji i jedan terorista iz terorističke ćelije koji je u zatvoru zbog krivičnog dela koje je počinio u posljednjih 9 meseci? Ne postoji. Nisu loši zakoni, loše je pravosuđe. Pravosuđe se odmetuli, situacija je veoma ozbiljnija nego što to naši ljudi misle. Čekajte, a kako se odmetnulo? Kako je to moguće? Uz pomoć nevladinih organizacija, zamislite malog Čanka Mladunića. On je zauzeo sud, ljudi. On je zauzeo sud u Novom Sadu. Zauzeo sud u Novom Sadu i pustio unutra sudije samo koje odlučuju iz predmeta njegove majke koja je pozivala na državni udar. I pisari koji mogu da učestvuju u tom predmetu. A čekajte, šta to znači? Su oni jači od države? Obično teroristi, ako se sećate, kad im padne neko od kolega, otmu avion ili tako izvrše neku otmicu, ovo je prvi put da otmu sud. I pravosuđe nije reagovalo. Jasno za to postoje krivična dela. Krivično delo kršenja zakona od strane sudije ili tužioca. To je član 360. Jasno za to da se to podhitno primenjuje, da se očigledno radi o kršenju zakona tužioca i sudije. Samo što to treba da primenjuje. Mi imamo vladavinu sudija i tužilaca i nevladinih organizacija koje se biju sa zakonodavnom izvršnom vlašću koja ne može da odgovori. Kad uđete u Skupštinu Srbije, vi imate Karađorđa koji drži ovako 3 prsta s desne strane. Imate skulpturu. Znači, 3 prsta i kaže čuvajte državu. Imate sa druge strane cara Dušana koji drži zakonik, koji ulazi u Skupštinu zna. Šta drži na zakoniku? Drži topuz. Topuz je moć da se sprovedu zakoni. Država koja nema moć da sprovede zakone, boga mi, bit će teško. Pa ovo sve što ste rekli zapravo je vrlo deprimirajuće. Ispada da su, dakle, te neformalne grupe NVO jači od države.